okushabuku kwebimbirwe Right Reverend Turiyasingura umureberezi w'ubureberezi bwa East Rwenzori kandi hona retired Reverend Canon John Murindabigwi niwayebembira okubora nabwanyumugu atandikirena no kushorora kandi babandize abahurena n'abashomesa obwe aruko bateze biragano okurugera habiragiro byekanisa ya Uganda umuryaba bashorirwe harimo abashomesa 28 ababuruzi bana otirehona n'abadikoni 12 abahinduirwe nkoba umukoro gwabagura umurungi ahari St Stephen's Cathedral gatwa yitu mu bureberezo bwa East Rwenzori twashemerwa service yabanunji kandi yatandikaje. Bishop agarukire yahindura omu bahereza be kanisa kandi yahumuzana nabo ababire bashire imyaka yuko humura kukarwesha mahuri wa marimya 10 na hata watu wachakunda kuungamwe ya babiji kukarwesha mutachikarama barishimeka bamwe aha bashorerwe bagambere na nitwe nikimanyisa chikuru munongo magaraganje kandi nesima ruhanga ahabukuntora no muryabo aha kuba maziro mwanya mwingi kirizire kandi rizana simaranga kureba mu cyayikirira oizorebe wanuzaro bakureta mu kanisa waza kutungwa amaka bakureta mu kanisa kandi na wanorgo mu nsonga no sendekerezo bwashi kanisa mwene kanisa cyo kintu kureta munsi kikakurizamo kikagaruka kikakusendekerezo ukargamo amakuru agagasha kwa Anthony Twine.